stadionu u Poljudu derbi starih sportskih prijatelja posmatra oko 35, blizu 40 tisuća gledalaca i njegove bliže i dalje okoline. Recimo, mene je poslijepodne zamolila grupa navijača Partizana iz Titova Drvara da spomenemo i njihovo prisustvo. Inače, to je 75. susret Hajduka i Partizana. Partizan je bio uspješniji, dobio je 33 susreta, Hajduk 20, a 21 susret završen je bez odluke. Evo i sastava momčadi. Hajduk 1 Pudar, 2 Miljuš, 3 Vulić, 4 Gudelj, 5 Bakrać, 6 Čejlić, 7 Zlatko Vujović, 8 Slišković, 9 Andrijašević, 10 Asanović i 11 Šušnjara. Partizan 1 Omerović, 2 Radović, 3 Rojević, 4 Ješić, 5 Kaličanin, 6 Radanović, 7 Popović, 8 Varga, 9 Mance, 10 Dimitrijević i 11. Vode ih dva nova trenera. Na klupi Hajduka je Stanko Poklepović, a na klupi Partizana Nenad Bjeković, koji je naslijedio novog selektora Miloša Milutinovića. Momčadi nažalost nisu u najboljim sastavima. U Hajduku nema Zorana Vujovića i Jerolimova, a u momčadi Partizana odsutni su zbog povreda Radulović, Smajić i Stevanović. Susret na stadionu u Poljudu vodi sudačka trojka na čelu sa Berišom Šinasijem iz Prištine, a pomoćnici su mu Frane Bašica iz Dubrovnika i Marijan Puljis iz Otoka. Delegat je Milan Vitas iz Bugojna. Za koji trenutak sudac Beriša Šinasi daće znak za početak utakmice. Dakle, očekujemo derbi pobjednika u prvom kolu, jer podsjetimo se, Hajduk je ovdje pobjedio Vojvodinu 5-1, a Partizan Zagrebački Dinamo 2-0 na stadionu. Počeo je susret. Slišković, Bakrać, ispred njega Rojević, Zlatko Vujović, Vujević, Radanović, Mance, Dimitrijević, Kaličanin, Rojević, Klinčarski, Radović, Ješić, Slišković. Na desnoj strani je sam Bakrać. Slišković 1-0 izvanredan zgoditak Sliškovića. 5. minuta, Hajduk vodi 1-0. Prodor Sliškovića, izvanredan udarac i Hajduk vodi 1-0. Pogledajte ovaj zgoditak, krasan zgoditak Sliškovića. Napravio je fintu kao da će dodati i onda je uslijedio strahovit udarac. 1-0. Dakle, počelo je izvanredno za navijače Hajduka. U 5. minuti Hajduk vodi 1-0. Nismo očekivali tako žustar početak za utakmicu, za njen kvalitet. Ovaj zgoditak može biti izvanredno koristan. Napada Hajduk, Zlatko Vujović. Zlatko Vujović, Kaličanin, Popović, Ješić, pogrešio je Klinčarski, Bakrać, Vulić, offside,
Dimitrijević. Miljuš je načinio. Mance leži, kraj njega je sudac utakmice Šinasi Beriša. Vidite Ješića, snažan momak. Mance, udar, da li će to biti zgoditak? Zamalo, još uvijek je opasno, pogrešio je Pudar, slabo je uhvatio loptu, međutim izvukli su se igrači Hajduka iz ove vrlo teške situacije. Kaličanin, bila je to velika prilika, pogledajte udarac Mancea, velika prilika, Pudar je pogrešio, ispala mu je lopta, nekako je stao, bacio se, tu je na kraju bio Čelić i izbacio loptu. Napad Hajduka. Slišković. Zlatko Vujović, međutim nije stigao, tu je Rojević. Dimitrijević. Ješić, Asanović. Još uvijek Asanović. I još uvijek Asanović. Prilika je za Vulića. Još jedna prilika za Vulića u 14. minuti. Evo pogledajte, Asanović je prošao je, ubacio u sredinu, međutim bio je offside. Čelić, Miljuš, krenuo je Miljuš, pogrešio je Slišković, prilika za Sliškovića, uhvatio se za glavu jer moglo je lako biti 2:0. Evo pogledajte, Kaličanin je pogrešio, Vulić je dodao loptu Sliškoviću, odnosno Vujović Sliškoviću, a Slišković iz povoljne pozicije kraj gola. Ostaje 1:0, 20. je minuta. Čelić, Slišković, Vujović, korner za Hajduk. Treći korner za Hajduk, izvešće s desne strane Nović. Bakrać je skočio Kozaka, Radović izbacio loptu u korner. Evo vidite, i Bakraćeva prilika nije iskorištena. Sada korner s lijeve strane, Slišković. Radović. Ješić. Popović. Dimitrijević. Previše, Slišković. Čelić. Dimitrijević. Mance je na desnom krilu. Mance. Izvrsno je ubacio Varga. Prekršaj Čelića. Slobodni udarac, izvešće Zoran Dimitrijević.
Dimitrijević. Da li će biti zgoditak? Velika prilika za vidjet ćemo to još jedan put. Partizanova najveća prilika na današnjoj utakmici u dosadašnjem toku. Hajdukovi igrači, evo pogledajte tu priliku, Dimitrijević. Skočio je Varga, međutim Pudar je krajnjim naporom izbacio loptu. S desne strane izvešće Dimitrijević. Udarac Ješića, Rojević, Mance. Prekršaj Gudelja. Slobodni udarac za takozvani skraćeni korner. U 27. minuti izvešće Dimitrijević. Dimitrijević. Opasno je i 1-1. Strelac Ješić. Evo pogledajte to još jedan put. Dimitrijević. Pudar je slabo odbio, a Ješić ubacio loptu u mrežu. Dakle, 1-1 u 28. minuti iz Ješić. Kaličanin, pogrešio je Kaličanin, Zlatko Vujović. Još uvijek borba Zlatka Vujovića i Kaličanina, Vulić, Zlatko Vujović. Velika prilika za Zlatka Vujovića. Bio je sam, međutim Omerović je istrčao, ostaje 1-1. Evo te prilike, pogledajte Zlatka Vujovića, udarac, Omerović odbija, ostaje 1-1. Na semaforu je isteklo 45 minuta, ali sasvim je izvjesno da će sudac utakmice nešto je produžiti, zato jer je povrijeđen Radović, bio je to prekid od par minuta i možemo očekivati da će Beriša Šinasi. Evo prilike bila. Igrači Hajduka reklamiraju 11-terac. Međutim, sudac je samo pokazao da se utakmica nastavi. Dakle, u posljednjim trenucima jedan sporni moment i lopta je još jedan put za Hajduk. I još jedno ubacivanje. Sudac utakmice Beriša Šinasi dao je znak da je završeno prvo poluvreme. Prema tome u Splitu nakon 45 minuta dosta uzbuđenja, dosta prilika i 2 gola. 1-1. Da ponovimo, u 4. minuti strelac je bio Slišković, a izjednačio je Ješić. Mala gužva sa dosta prigovora. Evo vidite, postavlja se živi zid. Čini se da je Blaž Slišković taj koji će izvesti slobodni udarac, međutim još uvijek čekamo da se igrači Partizana udalje na propisnih 9 metara.
Slišković. Stativa Blaža Sliškovića. Vrlo dobro izveden udarac, pogodio je stativu. Evo još jedan put udarac Sliškovića. Lopta je prošla Omerovića, udarila stativu i ostaje 1:1. Bilo je to u 12. poluvremena. Andrejašević. Zlatko Vujović. Sjajan udarac. Bio je to Vulić. Prilika za Hajduk, ali ostaje 1:1. Evo još jedan put. Zlatko Vujović je izvanredno uposlio Vulića. Prekrasan udarac, ali iznad gola. Prekršaj koji sudac nije svirao. Varga. Dimitrijević, velika prilika za Partizan i 2:1 za Partizan, strelac Dimitrijević. 63. minuta, Partizan s goditkom Dimitrijevića vodi 2:1. Radost na klupi Partizana, vidite Bjegića, evo pogledajte tu akciju, Dimitrijević je izbio sam i Dimitrijević gađa mrežu, kraj golmana Pudara. Slišković, Čelić, Slišković, Kaličanin, Rojević, Slišković, izvrsna finta i korner. Sada će Prekazi izvesti slobodni, odnosno korner. Zamjena u Partizanu. Ulazi sa brojem 15. A će napustiti Dimitrijević. Dimitrijević je izašao, a Vučićević ušao. Slišković. Kaličanin. Prekazi. Jedan onako dobro tempirani, ali malo jak udarac. Igra se 29. minuta, rezultat je i dalje 2:1 za Partizan. Sada velika terenska nadmoć Hajduka. Prekazi. Strelac Vulić. Izvanredan zgoditak, vidite gledalište je na nogama, a čestitke Vuliću za ovo majstorstvo. Vidjet ćemo taj zgoditak još jedan put, pogledajte ga. Prekazi, Vulić i 2:2. Miljuš, Čelić. Izvanredno je ubacio Slišković. Prilika za Sliškovića, ali sada već ide Vučićević i prekršaj. Mance, opasno je. Vučićević, ostaje 2:2. Vrlo lijepa kombinacija Mance-Vučićević, dovela je u situaciju Vučićevića. Evo tog udarca. Lopta je za malo prošla iznad gola. Asanović. Miljuš. Bogdanović.
Miljuš. Gudelj je pogrešio. Da li će Mance iskoristiti ovu priliku? Mance, velika prilika za Mancea i obrana Budara, još je opasno. 3-2, strelac Varga. 3-2 za Partizan. Velika greška Gudelja. Mance je došao u situaciju. Evo vidite tu situaciju. Mance je ušao u 16-terac, uputio udarac. Budar je obranio, ali samo do Varge. Varga je malo pričekao i onda strahovitim udarcem postigao vodeći zgoditak 8 minuta prije kraja. Dakle, 3-2 za Partizan. Slobodni udarac za Hajduk. Rojeviću žuti karton. Bogdanović, Vujović, Bogdanović, Slišković, Omerović. Slobodni. Slobodni udarac za Partizan izveo je Kaličanin, Ješić, Asanović, Slišković, Bogdanović, Bogdanović, Miljuš, slobodni udarac. Slobodni udarac za Hajduk. 5 minuta prije kraja, možda malo više ako se sjećate onog prekida. Slišković. Mladi Andrijašević, 3-3, zgoditak je postigao Andrijašević. Evo još jedan put slobodnog udarca Sliškovića, skočio je mladi Andrijašević i pogodio mrežu. Marjanović nije uspio da izbaci loptu. Dakle, 5 minuta prije kraja, 3-3 u Splitu. Strelac izjednačujućeg zgoditka Andrijašević. Šest zgoditaka u Splitu. Da li je moguće da pasti koji zgoditak? Ako je gledati po toku ove utakmice, onda je zaista svašta moguće. Omerović. Miljuš. Prekršaj Vučićevića. Slobodni udarac za Hajduk. Pogrešio je Bogdanović, Ješić, Andrijašević, Mance. Trka Mancea i Andrijaševića i zaista čestitke Andrijaševiću na požrtvovnosti. Tamo gdje inače ide noga, on je postavio glavu i izvan igrališta.
Još jedan put će ubaciti igrači Partizana, ovoga puta Hajduka loptu. Prekazi. Čelić. Bogdanović. Slišković. Vučićević. Još jedan put Vučićević. Slobodni udarac za Partizan. Još 3 minute do kraja utakmice, rezultat je 3:3. Ne znam da li će Beriša Šinasi produžiti utakmicu zbog onog prekida. Gudelj, prati ga Varga, Čelić, Prekazi, Asanović, međutim oboren je Prekazi. Andrijašević, Vulić, udarac Vulića, kraj gola. Udarac Vulića, kraj gola, međutim igrači Hajduka čine sve da bi postigli još jedan zgoditak. Evo vidite taj udarac Vulića. Bacio se Omerović, ali lopta je prohujala kraj vratnice. Kaličanin. Andrijašević. Bogdanović. Bogdanović. Još uvijek Bogdanović. Asanović. Čelić. Miljuš. Slišković. Prekršaj Sliškovića. Kaličanin. ...44,5 minute drugog poluvremena. Ponavljam, ne znam da li će sudac Beriša produžiti utakmicu za koju minutu. Rezultat je 3:3. Vidjeli smo 6 lijepih zgoditaka. Vidjeli smo mnogo prilika za postizavanje zgoditka. Bilo je puno uzbuđenja, bilo je svega što ovaj nogomet čini lijepim. Dakle, na Poljudu jedna zaista utakmica za ljubitelje nogometa. Napad Partizana. Pudar. Klinčarski. Vulić. Marjanović. Varga. I sudac Beriša Šinasi dao je znak da je Hajduka i Partizana u drugom kolu nogometnog prvenstva Jugoslavije derbi ovog kola završen. Završen je rezultatom 3:3, a da ponovimo i tko je postigao zgoditak. 1:0 za Hajduk. Slišković u 4. minuti izjednačio je, u 27. minuti Ješić. Partizan je u 63. minuti zgoditkom Dimitrijevića poveo 2:1, a u 74. izjednačio je Vulić. Opet je Partizan u 83.
minuti s goditkom Varge vodio 3-2, da bi jednim lijepim zgoditkom Andrijašević izjednačio na 3-3. Dakle, bila je to sezona 84-85, 3-3 u duelu između Hajduka i Partizana.